सी गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग ग्रुप ना मॉनिटर तौहौद्रबरा सी बीजेपी की सरकार से ना कांग्रेस की मतमदा सुमाइन तौरमदेबा अदुगा बीजेपी की मतमदा सुमाइन तौरसी करिगिनोबा मोइना फ्री थादोगा मोइदो मिसयूज तौरुबदगी सम पॉलिटिकल गेन्स खरगिदमक्ता मोइना लाना सिजनरुबदगी फॉल्स कमिटमेंट कया अमा तौथोउबदगी अखोय मोइगी मथक्ता चारकपदुदा बीजेपी न तागदब दसादो मणिपुर की चमजरबा लेबाक प्रजा मियाम सिदा ताबनेबा सिगी दसासे करिगिनोबा मोइ सुमाइन तौरिसे सुगी गाइडलाइन चल हंदब करिगिनोबा असिगुम मयाम अम लेयबा अदु मसिदैदा पियार सांधरगा अखोइदा चिनसिदा फिबुन नमगा बीजेपी की लेरमीबा बीजेपी की लैंगाक की ममांग लेरमीबा लैंगाक की असोइबा मयाम से बीजेपी की सेफ साइड ओइननबा मोइसी कवर तौब याननबगिदमक्ता अखोइ पावर लेत्रे अखोइ कयिम ngमजब नत्रे हुजिक पियार ने लेरिसे अखोइ कइदौ हाइबनो हाइबदु याननबगिदमक्ता करिगुम्बा सम न्यूट्रलाइज तौरकनबा पब्लिक ना साउरमबा मयामदो खरद ओरसो टेंशन दो रिड्यूस तौरकनबा हंधरकनबा पुनमक्से पियार दा ताइसनगिनबा अदोमदा तौबा टेक्निक अमनेबा मसिसो अदोइतादी सुमाइना सुम तौरगा अदोमदा ट्विस्ट तौरगा डाइवर्ट तौरगा अखोइ रियलिटी से कुपसलगा चटखि तारगदि करम मतमदनोबा अखोइ सोल्यूशन पुरक ngमदोइसे मणिपुर से असुक्की मतिक उसिते हाइबसि स्वाइसिदा ताप नत्राबा अदो पियार सांधरगा अखोइ कनो तौनी हाइ तारगदि हौगिबा था तरुक्सिदा पियार से कनो तौब्राबा पियार की मनुंगदने अखोइ सिदैदा मुकेश मांगिसे थी फंगब्रा ओंझलगा पियार की रिजिम सिना कइदौगे हाइ मतमदा लुपा लाख तरा पीनी ने अनाउंस तौथोइनेबा प्रेसिडेंट रूल की मतमदा मांगिबा मी अमबो प्रेसिडेंट रूल की एडमिनिस्ट्रेशन सिना ओइना प्रजा मियाम सिदा लाख तरा पीनी थीबा फंगबदा हाइ अदुदि प्रजा मियाम से चिंगनुंग मानुंग चलुरगा अखोइ थीरुगद्राबा यामग्रबा सेंट्रल फोर्स अमसुंग स्टेट फोर्स मैम सिना थीबा ngमद्रबदो अखोइ मिसम प्रजा न थीरु हाइरबा मोइनगा एवार्ड का लाउथोक्तन तौरिदो अखोइ इचम चमना लौबा यारोइबा गवर्नमेंट की एवरी सिंगल मूव्स मखोइ की एवरी सिंगल स्टेप से अखोइ क्लोजली ऑब्जर्व तौबा मथौ तायबा क्लोजली मॉनिटर तौबा मथौ तायबा अखोइना तराई न सुम यानी ए तौरी माले सुम येंग लेथोकइनेबा प्रेसिडेंट रूल की मनुंग सिदा नेशनल हाईवे दा फ्री मूवमेंट लेहनगनी ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना माना पजब कमिटमेंट अमा पीखिबने मदु ngasi करी की थबक तो अनथोक्तबनो अदोइ तादे अखोइ मखादा ना प्रेसिडेंट रूल सिदा करी थाजब करी एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रजा मियाम ना थममदोइ लेंगाक पाइरिब सि कनानो खंगदबदौना अखोइ कनागुम्बा मियोय कांगलुप खरना कांग्रेस ते हेक्ट ओनझलगा बीजेपी बुना कुपसलगा थंबगी मोंग तौरगा अखोइ लेंगाक कनादा कनाना पाइरी कनादा क्वेश्चन थिन तौगनी कनादा खुदोम भी थिनगनी कनाना वारोइसिन पुरकनी अदुगा साइडता मयाइदा खुंबानदा चेला चोंगागा होटनरक्तोरिबा पुश तौरक्तोरिसिना ओपोजिशन ने अदुगा मपुंग ओइबा रोल लौदोरिबसिना लेंगाक पाइरिबा बीजेपी ने हाइबसे हेक भरम चलहनबदौना तौबा असिगुम्बसिसु अखोइ मसी मियामदा मिसलीड तौगनी हाइदन आई सुम खंजबा हाइतारे अदुना लेंगाक हैत्रगा लेबाक ngakpa ngamdraga लेबाक की लन थुम मियोइबगी पुंसी मैम से ngakpa senba ngamdre hairakanदा अखोइ पॉलिटिकल गेम मोइना अखोइगी मोइगी खुदोंग चानाबा खरगिदमक्ता पीआर बो मोइना तुल मोइना सिजनरगा मणिपुर दा तौबदि अखोइ मसी अचुम्ब खुंथांग ओइरोय अदुना मियामगी मैंडेट लेरिबा मैजिक नंबर लेरिबा कांग्रेस पार्टी दा ngahak leitana हाई कमान की याथंगादना सिधबिरिबा अदुगुम्बा बीजेपी पार्टी ना मसीदी मोखोय मसिंग अदुम यामना लेरे हारकांदा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेरिबा बीजेपी की एमएलए मयाम सिना पुंझलगा लेबाक सेमबदि ngमददना लुचिंग बखनबदि ngमददना कइदौगे हाइबबो लुचिंग बखनब ngमदबै नत्रो सेंटर ना लौरकदब डिसीजन ने मसीदी मसी अखोइना करीमत मसतेदा तौब ngमदे अखोइना करीमत कनो तौब मोइना खलकप ngaइबा ताबनेन हाइसे सेंटर की हाई कमान की याका येंगा लेबैनेबा असुक साथीनादि अखोइ कांग्रेस पार्टी दि सेंटर की अखोइ याका येंगदे मखोइदा तोलगा नोलगा सुमाइना मक्ति कांग्रेस की मतमदा चटखिदे अदुना बीजेपी सो मणिपुर की इज्जत
मणिपुर प्रजा मियाम की इकाई खुमनब योंथोगा सेंटर दा मकोइना सुमाइना मणिपुर को योंथोकपसे तौहनिंगदे खरा थौना लेहनिंगे हाबदो अखोगी ngasi gi topic se laksara kanda ta sengna PR extend tawna move tawba unit cabinet akhoi union cabinet ki decision floor economy da house ani makta table tawba si wafam se laikre aduna extend tawna bai dang ta move tawrip se ta sengna akhoi gi double indian government ki failure oira bra ina ngasi pukhachaba topic ni masida adum sigi meeting choja thambiro dugo MPCC gi spokesperson gi akhoi gi kanogi president gi maike disu phongdo ki badum lai adugo masi political kanoina political gi akhoi gi politics si khulai oina su masi season biginu kaina phongdo perform su lai haidar swaida han bion thambio za kamai thambidi han bata akhoi gi Manipur Pradesh Congress Committee ki president Sri Kaisam Mega Chandrana akhoi phongdo ki ba wafam mado haibadi lengak pai ba BJP gi lo chingba sing sina Manipur da lengak pai ba ngamakta dana akhoi lebak si ngak percent ba ngamakta ba adagi praja gi punsi miyoi bagi punsi state ki lanthum punamak si ngak pa ngamakta ba sidagi sum lak pasina akhoi sarkar si amu constitutional crisis leiba malhallaga sunglei su leitana akhoi dumain tawdana hijack tawbigre public ki mandate se ado hairiba punamak si yare phare hogre amaromda ado center na president rule thamme hoi karigumba yamna unprecedented oiba akhoi happenings khara dagi akhoi hairiba mayam dubu akhoi solution ama purakpa ngamna ba matam khara gi oina laksan na ba hotna ba da president rule thambane haina bu lawra se ba amarom da adu president rule haiba sidi akhoi temporary measures ne ba maduna permanent solution ama dauna akhoi tawbadi yaroi ba haibadi matam kharagi problem do solve tawna ba law and order situation do control tawba ngamakta badagi sida completely manipur do collapse ori base masi kamai tor tackle tawgadage haibado tawna number gi moina president rule do thambado phare yare ba ado another 6 months amaga extend tawrakpa yana leibagi sumaina puthokna re ibase masina takpadi makoi haugiba tha taruk sidadi kari tawkhre karigi masidadi measures amta local hoba ngamdabno haibana chingba question myam am leba maduna permanent solution am dauna tawrakpadi yaroeba temporary measures ne haijari se koi honorable congress president na so haigibado aduna sigumba leiba ngakpa haitraga akoi tongan ba political game mayam ama tawraga akoi miyam si dum lepa leitana wahallaga thambase asibune khoi gi party gi president na phongdok piri se kara aduga masi karigumba extraordinary oiba thabak amta tawrakpa nate BJP na something extraordinary something very unique Manipur gi damakta khanbiraga tawbirakpa nate ba masa gi system sida yawraga leijaba icham chamba normal routine process amagum bane haina akoina lawba yayaba president rule thamaga hekta akoina maduna akoigi only hope amadawna tawbasu yaroyaba aduna masagi double engine lengak leiringai da su leibak si da thoiba problem si solve tawba ngamdaba double engine hana akoi BJP gi mamangi palamba lengak sason aduna ngak leitana lawram mi baneba adu double engine government to hojikti kadai chatkhre adu hojik PR si su kari karamba makhal gi PR no haibasi miyamna yam chawba question ama tawra ineba aduna mamangda 15 months akhoi gi intelligence report pirak tre kain tawkhiba adagi public ta openly akhoi apologize tawkhiba soikhre haidana leba kilo chingba mana akhoi law and order singak pangamdre haidana completely collapse ore haidana honorable supreme court naga haigiba mayam se ngasi president rule tham abu matungda kari changes akoina uba phangbage haibase swaida naina pham thoeba aduna hairiba mamang da su oiramba phibam du ngasi su nongmai kapna ba khara lepkhiba bom to ki makhon khara tadre haidana akoi changes kaimta ubadi phangde dana ngasi bhaw akoi movement amta tawba yadana leirisine aduna president rule thamjallaga miyam da hena awaba pina ba hona ba siti afaba oiroi the sidaida aina thamjaning badi threat se leibak sida leiriba threat se kanano no munna thijalura kandade BJP itself is a threat never
मोइसनेब ख्वाइदे साथीरिसे अखोइना मुन्ना एनालाइज तौरकांदा कनाम ओइरमद्रे मोइना एक्सटर्नल एग्रेशन ने मु हाई अदगी कइनोने हाई कम्युनल क्लास ने मु हाई सुमाइन तौदना तोंगान तोंगान बे स्टेटमेंट पीरिबा खोलिबा मयाम से सुम येंगाकांददि सीरियस ओइ ओइदबा दौना तौवेबा अइना ओइना मखक थमजगे करिनो हाइबदा अखोइगी क्वाक्ता की मना की तोरबुंग बंगला की ताइनबैदुदा सेरिकल्चर की अचौबा मागी लैबदुदा अखोइगी लैहिद्रबा लानजी मनुंग लैहिद्रबा अखोइगी मियामदो अदु सीग्रबा मियामदो मखोइ अदुदा लैरोन चनगनी मोइगी क्रिमेटोरियम ओइगनी ना तौगिबने मतमदुदा मणिपुरदा करी तौगी मियामना हेना निंजंग बिरंगनी अखोइ different sections of the society dagi mera paibi imai ben akoi gi tongan tongan balop mipong khuding makna akoi majiu to ba yaroi haidana thingi bane ba adagi achawa akoi masidi hena irang si pakthok chawthorok pa tare na khan badagi home minister Amit Shah na phone machang khak tawraga instruction machang khak harak pade within a few moments da awda tawni tawrom bado tawgidri dune ba अदुदी होम मिनिस्टर की एडवाइस मचा मना इंस्ट्रक्शन मचा मना अदुक चावख्रब इशूदो खुदक तुदा तौनो हाइबदा तुमिना चुप चापता लैहिबा ngam taragadi irang si moina lotion ba kaido ngam moidoino toy tardi irang si kanana thoallino haiba gi question am lakani ba sidani miyamna BJP na manufacture tauba lan ne haise artificial war ne haise sidaida sigi conflict sigi crisis sidi BJP made crisis neba artificial BJP no manufactured toba neba aduna BJP itself se masina threat neba moina tongan ba atop atop hiram kaya da khudom bi thinjal laga akoi adumain tawrga thaidok thaijen toba yaroi ai sumain thamjage am okay thank you so much am no jai eduka khogi BJP itself is a threat and the ongoing crisis is an engineered one akoi same ba manufacture tawba ko same ge ba BJP ni thokan ba makhak ne habne duga lotion ba ya ba solution dana dum lei ribani maramaduna akoi gi temporary measure ba kanosi president rule si kadoi da makta ikona it's not a permanent solution masi extend tawra dum lei dori bno tawra ga lei se kadoi gi no haiba ma lai ringe matam da kari change lakra ge thodong na hong lei tem form ju thame aduna masi ta seng namak akoi gi failure ni amasung haibdo form thambi de oja tom chal oja pam kin dam lak chege oja ta seng na koi huji ki PR se extend tawbagi yabagi possibility se dum wang lebe posi madum phongdok ngade ko panelising na so masi lakta ragadi oja da so madum manana wang dum lak chege ngasai oja ni thambi gi akoi gi haktang gi oiba permanent temporary measure it's not a permanent solution adu ka dobai sims extend tawra ga leitino haba wang sum hang bi ke duga khan ba jala akoi gi double engine gi site gi se dum khara ga another 6 manang extend taw tara ga di moina loi hauda ba moi gi mathau se loidri aduna masirei da doishinna ba kaina khan be ke dugum ba ga leiba ja antar ka live direction se kari mideng command ding biding ojai hamase solution purakpa pam da ba male BJP na aduna solution purakpa pam da bani na akoi dum matam se lel laga leibane haidana akoi yeng ba yai amarom da karigino BJP na center da akoi center gi BJP leader sing na state ki BJP leader sing se amamam ani ohum mari manga machit kaur lei se amuktang da one time da moi pulap se kauraga phamin na bangam de se karigino ngasi phau kari manung da kari no moina sanari se center da leiriba BJP gi leader sing sina Manipur gi state ki BJP leader sing se MLA minister oramba mayam sing se akoi pulap ongta da kauraga phamin na bangam da se masi karigino ani ohum sum kauraga sanari ba wari se karino tongan sanari si kari tawino amadana ama haijan amadana ama injan tawribra karino tawri se swai se akoi question tawba mathau tai masi cham chamba kaino natte karigino si se akoi khangning eba praja amoina masi karigino adagi illegal immigrants mitop se yam pam de hai akoi su pam de BJP na su yam pam de hai illegal immigrants ki mayok ta yamna leiba BJP gumba party amana nemcha kipgen BJP ki cabinet minister
नेमचा किपगेन की मागी नुपा से कनानो थांगबोई किपगेन से सिनामु कनानो लालहौलुप सेपरेटिस्ट ग्रुप अदुगुम्बा मिलिटेंट ग्रुप अमगी कुकी नेशनल फ्रंट की लुचिंगबा लालहौलुप अमगी प्रेसिडेंट ओइरिबा थांगबोई किपगेन की लोइनबी नेमचा किपगेन दा बीजेपी की टिकेट पिसलगा भोट लेफलगा बीजेपी की कैबिनेट मिनिस्टर ओइमिनरगा लेंगाक सासोन तौरिनेबा इलीगल इमिग्रेंट्स पामदबा कैनोसिना बीजेपी सिना आई स्वाइसिसु प्रजाना खरा क्वेश्चन तौनिंगमदौ माले करिगिनो ना अदो असिसे करिगिनो अखोइसु खंगनिंगे अदो मसी बीजेपी ना अमतंग फजना प्रजा म्यामदा खंगहनबिरदि फनी सिदि आइने एग्जांपल अमख लौखटपे वाने मोइदि याम कै कना कना नो याम लैबने असिगुम्बम लैरे सु यादे हाय सु यादबा बीजेपी ना सुगी ग्रुप तुदा इंसर्जेंट ग्रुप तुदा चंगझलगा अखोई करी तौरी एस हाउकिपना अखोई एफिडेविट पिखलक्तना होम मिनिस्टर अमसुंग अदगी कना कनानो असम की चीफ मिनिस्टर श्री हिमंत बिस्वा शर्मा कना कनानो मोय म्याम यावबगी चे म्याम अमा अखोइना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उब फंगब नत्रा मखोई की पार्टी द इलेक्शन द मतेंग पांगबियो नखोई की पॉलिटिकल डिमांड नखोई की पॉलिटिकल सॉल्यूशन पीननबा अखोइना तौनी हाइरिबा पार्टी से कनानो बीजेपी नत्रा अदुदि करिनो सुसे बीजेपी ना करिगिनो असुयामना प्रजादना सुगी सुना हायरगा करिगिनो मोइना कइनो तौरिसे सुसे मोइना सिजनरगा लेइसे करिगिनो मसी प्रजादा मखोइना क्लेरिफाई तौफम थोक्तब्रा बीजेपी ना करिगिनो बसे अदगी अमना मसी बाउबा बोथ साइड्स की मियोइसिंग कौरगा अखोइ सेंटर दा बीजेपी की लोचिंग बसिंगना कौरगा फमिन हंद्रिसे करिगिनो सिसे मचोई मचित मचित तौरीसे अखोई पार्टी की खक्त नतना मोई बीजेपी एमएलए मिनिस्टर की वा खक्त नतना करिगिनो बसिसे अखोई क्वेश्चन तौनिंगे अदगी असी यौना खुदोंग थीब नंगबा असिगी फिबम सि यौदना मियोई कया कया की पुंसी मांगबा मियोई कया की मयुम मकई अखोई उट ओन खरबा मियोई कया की मयुम लेरमफम दो ngasiदी फुटबॉल ग्राउंड दौना हाना कयमता लेरम दौना लंपाक ओंथोखरबा अदुगुम्बा लमदम अमनेबा मसीगी फिबम असि फावबदा बीजेपी की लुचिंगबसिंगना अखोई प्राइम मिनिस्टर अमुक फावब उनबा ngamdabase करिगिनो असि लेबाक प्रजा मियामनो खंगनिंगमनि अखोइसु खंगनिंगेबा करिगिनो बसिसे हानगी चीफ मिनिस्टर ओइबिरंबा ऑनरेबल श्री एन बीरेन सिंह लुचिंगगसु नोंगमता अखोई प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी उनबा ngamdaba करिगिनो हौजिक उननबा तौबा याय लेबाक की खनब तारगदी स्टिल हुजिकसु मखोई एमएलए ने मियाम की मिहुत ने हुजिकसु लुचिंगबने पार्लियामेंट सेशन हौद्रिङाइ ममांगदा मणिपुर बु तसेंगना नुंसिबो ओइतारगदी मणिपुर की दमुक्ता खनब तारगदी मणिपुर की असी इशू पुखटपियो असी तौबियो असी अखोई पामे असी तौदबा यारोय हाइदना मखोई की डेलीगेट्स अमा चटलगा आ सेंटर की लुचिंगबसिंग उसलगा उनरगा करी चे पिसंदबनो अखोई प्रेशर पीदबनो करिगिनो करिमता आदा कनो हाइदबसे करिगिनो असि अखोई खंगनिंगेबा असिगुम मैम ले अदगी हेक्ता हाय मिटोप खंदोकपैदमक्तबो लेबाक मई चाक याब्रो सिदी सरकार की रूटीन प्रोसेस अमने कइनो मपालमदगी चंगकपा मीसिंगदुदी लोगी मतुंग इना डिटेक्ट तौबि तारे डिटेंशन तौ तारे अदुगो डिपोर्ट तौगी तारे मी मिटोप चंगसलकपा इलीगल इमिग्रेंट्स खंदोकपगिदमक्ता लान थोएबो कइनो अइना मिटोप खंदोकनबा होनरुबगिदमक्ता बीजेपी ना तुंगी जनरेशन की खल्लगा अखोई तुंगी खल्लुबगी ngasi थबक मैम से पाइखलुबदगी लेबाक मई चाइने हाइसिबु करी अर्थनो बसी करी लॉजिक नो सिसे अमता कोई खनजेबा तुंगी जनरेशन कन से हाइ तारगदी हुजिक प्रेजेंट हिंगिबा मी मैम से लोइ तुमना हातोक तारे अदुगो तुंगी पुंसी कन तारे नते सिंपल लॉजिक ने सि मियामनासु खंगनिंगमगनेबा तुंगी मिरोल कन सेना हुजिक लेरिबा मी मैम से तुमना हातोकद्राबा मयु मकै लोइन मई थादोकद्राबा करिनो बसिबो ड्रग की मायोक लेपगी थोरक लाने मुहाय करी ड्रग थिंगगबु कैदौबगी मिसी मिना हातोकना याब्रो
ड्रग ती सरकार थिंग मतम थिंग याइना ची लो दा लेजब पोटने ना मोइना ड्रग तौरिबा कारबार तौरिबा मयाम दो फारगा जेल लोइन थम लोइरे कइनो मोइन थिंग लोइरे कइनो अदु तौरुबै लान थोरकपने दि कइनो असिगुम्बा मयाम जी कइनो बा इलीगल अखोय इनक्रोचर्स मयाम से अखोय सी तकथो उबदैने लान थोरे इसे हाइने सी सरकार की लमने सी रिजर्व फॉरेस्ट ने सी प्रोटेक्टेड एरिया ने सी नखोय की कइनो नते स्वाइदा लैबे यारोय तकथो लोगी मतु इन कोक तकथो लोइरे लमहेन तुहेन बा कनानो मलदैदा लोगी ओइबा एक्शन लोइन लौखल लोइरे ने मसिदैदा लान थोंगाय मरम करी लेकिने कइनो बसी मियामदना करीगुम्बा अमा सागतलेबा सेंटिमेंट अमा सागतलिबा अखोय बीजेपी लेंगाक सिने याम कन्ना अदुगा तौथोरकपना अमा मनुंगदना होलोने बो ओइसे कइम तौदेबा इट्स ए रूटीन प्रोसेस यामना चंबा नॉर्मल प्रोसेस नेबा लेंगाक अमगी इचम चंबा गवर्नमेंट अमगी मथौ मागी रेस्पोंसिबिलिटी दुनेबा सरकार सिना तौरिसे मोइना टॉप टॉपा यामना यूनिक ओइबा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खरा तौरकपदौना मियामदा उहल्लिजे करिगिनो निसा थिंगबबो अतोप लमदसु निसा थिंगनबा मयाम तौवे नोंगता लान तौनब्राने हातोकनब्राने करिगिनो बसी सुमाइन तौहल्लिसे मणिपुरदा अदगी मसी बीजेपी ना सानरिसे करिनो अखोय सु हाइरे नोंगमतसु अखोयदा लान तौरखिबसु नत्तबा नोंमै कापसलखिबसु नत्तबा मयामसी खोमजलगा सु तौरमबदगी मसी अखोय इरांगसी थोकपने हाय मसी अखोयना हंगनिंगे बीजेपी दा अमसुंग कांग्रेस दा चार्ज तौरिबसिंगदा अखोयना हंगनिंगे मदुदी करिनो हारकांदा आई इचम चंबा एग्जांपल अमा पिजगेबा लंबी सोरोकदा हुजिक मणिपुर सिदा नोंमै पायरगा मीददी नोंमै सुकाप कापतबी नोंमै पायर कोइचत चतप टीम ग्रुप गेंग अम लेरे खलसे खरा अमना थांग पायरगा मीददी सुगान यालोइदोइनेको थांग पायरगा सिदैदा अमना सुरी येपगा मोय गेंग अमा सागला चतलेबा मीददी मबुक्ता सोरी नदी युंग ओइदोइबा मीदा हालकते मीदा नोंमै कापकते ना अदुगी ग्रुप हुजिक कोइचत चतलगा लैरिबा नोंमै पायरगा थांग पायरगा उतुप पायरगा चतलिबा लैरिबा मयामदो अखोय सरकार सिना तुमिना लैबा याब्रा अखोयदा थांगना थिलक्त्रिबाव अखोयदा नोंमैना कापसलक्त्रिबाव मोइना अखोय हालकपा नाइकिगद्राबा अदुना करिगुम्बा लालहौलुप लोगी वांगमदा लैबा स्टेट की अगेंस्ट लैबा स्टेट की मायोक लैबा अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन खरना शांति की लंबीदा लाक्चरगे अखोय मेन स्ट्रीम लाइन दा लाकननबा अखोय महौसागी पुंसीदा हंजलकननबा होटनजगे हाइबा मतमदा गवर्नमेंट का डील तौनबा मतमदा मसिदैदा थोइदोकना हाम लेतब्राना अखोय येंबा यायबा करिगिनो मधु इचम चमना अखोय डील तौनबा नत्ते अदुगी डील दु तौबा मतमदा सेरीज ऑफ अखोयगी मलदैदा चटना कांगलोन चटना पथा बाइन तौर थमिनेबा असी तौबा यारोय असी तौगदबनी हाइरिबा सिदा पीरिबा टार्म एंड कंडीशन मैम से मसी एवाइड तौरगा चटपा मतमदा मसी डील से कनो तौदोइने अदना तौरिनेबा अदो मणिपुर थुगायो हाइबा अमता याउदे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन ngakna चटकनी मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अकोई इकाई खुमननी ngakna चटकनी मसीगी अगेंस्ट ता करिगुम्बा अमता तौरोय हाइदना अकोई मदुगी सुगी गाइडलाइंस ता मयाम यावर लैरिनेबा एवरी मंथ मॉनिटर तौगदबने हाइरिबने न्यू रिक्रूटमेंट तौबा यारोय हाइरिबने कनामता अकोई लौसललकबा यारोय हाइबने ngasi सुगी कदर मयाम न्यू रिक्रूटमेंट तौबा यारोय दि हाइरगा मसिंग कमाइना हेनगलमबनो खुलाई कमाइना हेनगलमबनो सुगी केमता इंगना चिकना लेजरंबा सुगी केदर मयाम दो कमाइन तौरगा मणिपुर पुनमक सिदा चाइथोगा पोइरगा कोइचत चतलगा लेरमिनोबा मिंगोंदा केम मनुंगदुदा अदु खुलाइदुसु तोंगाना अखोई सोल लोनसलगा थमदौरिबा अदुगी खुलाइदुना कदाइदे लौथोउबनोबा सी गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग ग्रुप ना मॉनिटर तौहौद्रबरा सी बीजेपी की सरकार सिना कांग्रेस की मतमदा सुमाइन तौरमदेबा अदुगा बीजेपी की मतमदा सुमाइन तौरिसि करिगिनोबा मोइना फ्री थादोगा मोइदो मिसयूज तौरुबदगी सम पॉलिटिकल गेन्स खरगिदमक्ता मोइना लाना सिजनरुबदगी फॉल्स कमिटमेंट कया अमा तौथोउबदगी अकोय मोइगी मथक्ता चारकपदुदा बीजेपी न तागदब दसादो मणिपुर की चमजरबा लेबाक प्रजा मियाम सिदा ताबनेबा सिगी दसासे करिगिनोबा मोइ सुमाइन तौरिसे सुगी गाइडलाइन चलहंदबा करिगिनोबा असिगुमा मयाम अम लेयबा अदु मसिदैदा पियार सांधरगा अखोइदा चिनसिदा फिबुन नमगा
BJP gi leiramiba BJP gi laingak sigi mamang leiramiba laingak sigi asoiba mayam se BJP gi safe side oina na ba moi si cover tawba yana na ba gi damukta akhoi power leitre akhoi kaim ngamjaba natre hujik PR ne leiri se akhoi kaido haibano haibadu yana na ba gi damakta karigumba sam neutralize torok na ba public na sauramba mayam do kharda orso tension do reduce torok na ba handharak na ba punamak se PR da taisan agina ba adom da tawba technique amane ba masiso adoi tadi sumaina sum tawraga adom da twist tawraga divert tawraga akoi reality se kupsal laga chat kitaraga di karamba matam da no ba khoni solution purok pungam doi se manipur se asokki matik usitte haiba se swai sida tak natra ba ado PR sangdharaga akoi keno tawni hai taraga di haugi ba tha taruk sida PR se keno tawbra ba PR gi manung da ne akoi sidaida mukesh mangi se thi phangbra onjal laga PR gi regime sina kaidoge hai matamda lupa lakh tara pini ne announce to thoi ne ba president rule gi matamda mang hi ba mi amabo president rule gi administration sina oina praja miyam sida lakh tara pini thiba phangba dai adudi praja miyam si singnung manung chatluraga koi thiru gadra ba yam graba central force amasung state force mayam sina thiba ngamdrabado akoi misam praja na thiru hairaba moina ga award ka lauthokthana tawri do akoi icham chamna lawba yaroi ba government ki every single moves makoi ki every single step se akoi closely observe tawba mathau tai ba closely monitor tawba mathau tai ba akoi na tarai na sum yani tawri male sum yeng lai thok pai ne ba president rule gi manung sida national highway da free movement lai hengani na ministry of home affairs na mana panjama commitment ama pi khibane madu ngasi kari gi thabak to onthok tabano adoi tade koi makhata na president rule sida so kari thajaba kari expectation of praja miyam na thamam doi okay thank you so much koi makhata na mo another 6 month ma extend tok taraga su PRs da koi na tawdur be expectation je kaino akoi thajaba dum phanama mang yam chawa free movement gi success ode wa form su lai de to top mayam su ye sideline da haitere koi developmental work khadi dum adugi ude habidi yaro madu form dum di lai de duga ai oza tom sadam lak ti oza kamain thambi ninge oza losilak pai nai closing remark wen thambiro ja mate ma akoi congress party na andaki irang sigi hek kaino dagi praja miyam na su lo thokadabane hairak padagi manipur praja amasung congress party na su withdraw tawgadabane haibasida lengak da koi full support piraga laksagi aduna su withdraw taw haidana koi hairaga lakone manipur praja miyam ga loina na assembly bhawada suji kaino tawre hai taragadi withdraw tawbada aikoi su loina yare bare ba congress party so state ki welfare gi damakta ne state ki larger interest ki damakta akoi tawbane hai taragadi aikoi so full cooperation pigani haidana akoi gi party leader sing na hairaga la ibasine adu su ngasi bhawba center na withdraw tawhandriba kari gino BJP gi state ta lairiba mayam sina su phatte hardi su lauthoktriba kari gino still sum kaido boino ba Prime Minister Moigine sida magic number majority Moigine moina tawge hablo ngamena tawge da ngamba BJP ne kusira si tawba tawninga da tawba adugumba party amane BJP haiba party se adu tawge da ngamba ahing nong yai da kari tawge lauthokpa ngamba ngasi hujik tawningapa kokta ningak taw ngamba India gi mipung khuding makna mayok ta lep kharasu amat oina lei kharasu praja miyam na yadraga su makhoi gi BJP haiba party sina bu pamadi nam hadana loina adugumba bill lama pass toroga ek polhan bangami ba adugumba party amana kari gi manipur praja na su yamna pamdaba suji moina lokthok ta na ngasi bhawa chanai phunai na raga tum extend tawar thammi no ba adoi tardi swaida BJP kaidawri si question to bom thok tabra sima ai tentak na loisalapda haininge aduga Ojatom chana ai ming adum panjare ojatom chana ngasai akoi congress party na su phai hai bado akoi nongmata congress party su phai adu da amata akoi adu tawba leite congress party na akoi su se laibaki yai phanabagi damakta ne haidana tawgiba pot to karigumba under certain rules and regulation kharna bind toroga with the strictest akoi kari haini adugumba chatna kangwon kaya amana akoi pullaga thamgiba poto ngasi adugi thauri do thadallaga moibu kaw thabugum thadoaga akoi chelhallaga chonghallaga mi halhandana kapning ma bafamda kaphandana tawri se
masi hana amta krak krak laksalaga magi leifam kem to da get namdhala thamaga khulai sing laushalaga solon jhala thamgi bada kanana no lam hendoi je he law ngam doi je si to bangam tri ba lengak sida question to da bakari gi no hangjabane koina hangjabade aruga masidai da kaino se Congress party gi asoi ba se akoi karigumbada soiba leiramaga so ai kaino tawjage aduga akoi gi oja tomchana so Congress party gi asoi si akoi pachana series ta mayama akoi da khanghanbi akoi gi asoi ba karino akoi na soiram bana karino akoi bu mit mai panghan biri oja tomchana haibadi Congress party na si soiram me haibado adu phai yai Congress party gi asoi ba so chama lising haibio aduga BJP gi asoi ba so no matang di tara khaktang or so manga khaktang or so hakoi point manga khaktang di BJP gi asoi ba point tara khaktang di BJP gi asoi ba haihan ninge ai sumain tawdra kaino tawraga lengak pai ri si kanano khangdaba dawna aikoi kanagumba mioi kanglup kharana Congress ta hekta onjhallaga BJP buna kupsallaga thambagi mong tawraga aikoi lengak se lengak kanada panana pairi kanada question thin tawgani kanada khudom bi thingani kanana waroisin purakani aduga side ta mayai da khungban da chela chonga hotna raktoriba push tawraktorisina opposition ne aduga mapung oiba role lawdoriba sina lengak pairiba BJP ne haibase hek bharam chathan badawna tawba asigumba sisu aikoi masi miyam da mislead tawgani haidan ai sum khanjaba haitare aduna lengak pa hitraga leibak ngak pangamdraga leibak ki lanthum mioi bagi punsi mayam si ngak pasen bangamdre hairakanda aikoi political game moina akoi gi moigi khudong chana ba kharagi damakta PR bo moina tul moina season naraga manipur da tawbadi akoi masi achumba khungthang oiroi aduna miyam gi mandate leiriba magic number leiriba Congress party da ngahak leitana high command gi yathang ngadana sidha biriba adugumba BJP party na ngasidi mokhoi masing adum yamna leire harakanda absolute majority leiriba BJP gi MLA mayam sina punjhallaga leibak sembadi ngamdadana luching bakhanbadi ngamdadana kaidauge haibabo luching bakhanba ngamdabai natro center na lawrakadaba decision ne masidi masi ekoina karimata masida tawba ngamde ekoina karimta kano tawba moina khalakpa ngaiba tabane haise center gi high command gi yaka yenga leibai neba asuk sathina di ekoi Congress party di center gi ekoi yaka yengde makoi da tolaga nolaga sumaina makti Congress ki matam da chatkide aduna BJP so Manipur gi izat Manipur praja miyam gi ikai khumnaba yonthoga center da makoina sumaina Manipur bo yonthokpase tawhaningde khara thawna leheninge haibado haijage thank you so much khoi yam ngai je ja khoi gi tasengna